Okay, sekarang kita tengah siap-siap untuk celebrate birthday girl, my princess. Hey, so let's go, baby. Where we want to go? Berada di sekitar Melaka untuk berjalan-jalan mencari makan. Apa yang menarik dekat Melaka ni adalah si dia ada sebelah saya. Jadi Anda di mana? saya di Membawang Cafe. Dah. Dekat Membawang Cafe. Kita tak nampak ke? Mana dia punya tu tak ada. Apa yang ada kat sini saya pun tak tahu. Saya first time makan sini. So nantikan menu kita namcoy. Okay, so sekarang aku berada di Membawang Cafe yang terletak di Melaka Tengah. Sebelum untuk datang ke sini kena buat reservation dululah. Sebab apa, orang memang terlalu ramai on weekend. Kalau weekday tak tahulah ramai ke tidak. So nanti kita akan review makanan-makanan yang berada di sini. Nantikan. Okay, so menu dia nampak banyak. Okay, there's also western, there's rice, ada noodles juga with snack plates and chicken wings. Ada banyak variety lah. If you wanna like light dishes or heavy dishes, both ada. And then there's also air, coffee ada, soda, smoothies. So for those yang tak suka coffee like me, ada banyak option lah here. So for me, probably I would choose a winter soda, Blue Lagoon, and food probably banyak pilihan lah. So have to baca dulu betul-betul. Banyak sangat pilihan. Okay, so kita order spicy creamy tomato beef. This is aglio olio beef belah sana. Okay, and that one is carbonara chicken. Kita alo. And then awak order daging harimau. Pergilah tengok saya zoom sikit. Daging harimau, and then kalau Najwa pun order yang sama lah, creamy spicy tomato beef. This one would be truffle fries. No, this one. No. This one would be truffle fries, and this one is thin grilled chicken. Tu dia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to my wife. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Ewa. Nasib baik tak ada orang je dia tahu. Happy birthday to you. Ewa. Sekarang lepas makan kita pergi movie time. Macam awkward ke wah. Tengoklah siapa yang merekodnya. Okey. Kita pergi tengok wayang. Cerita apa? Cerita Sundal Malam. Apa? Oh, Malam Terlarang. Cerita Malam Terlarang. Nantikan kami punya review.